Siphinde sibingelele la ingane zakwethu. Namhlanje sizokhuluma ngalesi slide nje kuphela. Ngeke sibe nazo i-slide eziningi. Isihloko sethu sanamhlanje sithi nine nithi nifuna umsebenzi. Khohlwani bafethu. Ngeke nunuke. It's time to wake the fuck up. Kufuna nivuke emaqandeni. Lokhu kusho ukuthi vuke emaqandeni. Again, we are a house of radical intellectuals. Siyindlu ekhuluma amaqiniso ahayayo, ababayo, ahadlazelayo. Sekwisizwe samaZulu ingakho sikhuluma ulimi lwesintu. Kwi-video esike sayiveza phambilini sike sakhuluma ngokuthi masabantu siphila kwidebhisi engafani. Khona uthothi uphila kwistebhisi esingakhanyi isidala yabo la ayikho light ilight zibe khona la iphindi zibe khona la yabo kukhona ukuthi uphila nje endaweni engakhanyi so udinga umuntu ozokukhanyisela ezinye izinto iyona into esiyenzayo ukuthi nomsebenzi wethu lo thina sesitebhisi esikhanyayo manje into enesicefe yabo mase kwenzeke ngife kuzocisha so ingakho sizama ukuthi nani nikwazi ukukhanya uthi ola akhanyisela ngoba uyabo lo la ukhanyisela la no la akhanyisela la yabo nje la lo ukhanyisela lo bese ukuthi lo akakwazi ukuthi ukhanyisela lo but empilweni ke kubaleke ukuthi sikwazi ukukhanyiselana uyabona baningi abantu abathi asisebenzi sifuna umsebenzi yabo no so politiki ngoba siyokhethweni nje imosta winamanga iqamba amanga sovula amathuba omsebenzi uzoyibuza ikave benikhamseleni sonke lesikhathi ningavula amathuba omsebenzi ngoba naku sekuyokhethweni seniqamba amanga kubantu khona bezonivotela kodwa ke bazonivotela abantu ngoba imosta yabo abanake and abanye abanganaki sebeze ba upgrade from ukunganaki ba graduate bafika kule nto ekuthiwa uphukuphuku yabo so iphukuphuku ke ngoba kuyokhethweni nje izovota isinome kanjani ngoba de kwenziwa ama rally nje kwenziwa ama promises bazovota abantu yabo abantu abayingozi ke abazovota ushidi ilaba abanganaki nalaba abayiziphukuphuku ngoba bazovele benze nje yabo uma iziphukuphuku vele wenze nje awukwazi ukuanalyze ngoba vele ekhanda lakho ku empty yabo so ingakho ke sithi sifike nesibano engane zakuthi sizokhanyisa nene nithi nifuna umsebenzi ayikhohlwane engane zakwethu ngekudala ngeke nisawunuka nane nisebenzayo nizoxoshwa emsebenzini uyazi nizoxoshelana emsebenzini anaki anaki sekukaningi imoto ngene ezitolo lento ngeke ngayibona ngiqala ukuyiqaphela eMcDonald nase KFC seyikhona lento le yale machine le ayikho into eyinonsense njengale machine le ngiyazi ke nina some of you if not most of you lokho engiqeda kusho ukuthi ushit indaba le machine le izonicika le nto le yazi why izonicika ngoba ninaki yabo whenever kukhona into eintroducewayo kuwe musu kuyiaccepta ngaphandle kokuyianalyze nangaphandle kokuthi uzenzele uphenyo ukuthi why lo muntu decide ukuthi kube khona lento le that's very very important ukuthi ngoba bakhona abantu bayasebenza abawo salesmen why uintroduce lento le yabo kodwa uma umuntu ongakwazi ukuxukuzisa umqondo no guys it's technology i-technology isiyenze izinto za simple empilweni zethu mana ke what do you gain wena ngale technology le tell me as a consumer because thina abantu abamnyama we are a consumer race we are not a producing race we don't know how to produce anything there's nothing we can produce except ingane so far as I understand there's nothing we can produce Mase nginja ungitshela ifeme eyodwa ekhiqiza ama cornflakes yabantu abamnyama ayikho ekhiqiza ama chips azocompete no Simba chips ayikho
ekhiqiza something ukuthi yabona nje lesinkwa ngoba usibone sila nansi insimi yabantu abamnyama etshala ukolweni nansi insimi yabantu abamnyama eproducer baking powder no yeast ukuze kuphume this final product yonke lento isuka umuntu omnyama there's nothing busy nijabulela technology yonke impilo simple what do you gain from that technology nithi nifuna umsebenzi khohlwane ingane zakwethu ngeke nunuke you have to wake the fuck up zone cancela ngesithatha isikhathi eside today ngoba isikhathi aninaso mhlawumbe nijahe uyobuka labantu abayibenuza lapha ku TikTok nalenqwaba yama video angathi ishwa gcwele lapha ku TikTok nijabula ukuthi usubscribe ile wenza imali ngomsangana nibuye nizovula umqondo la yabo lento le ngithe ngena kwenye yalezi idolo enale machine le mangithi ngiyafika wezendiza usisikimi uyangibuza ke uxolo webhudi uzosebenzisa ucash noma uzosebenzisa ikhadi ngathi mina kuyena why ungibuza wathi no mawuthi uzosebenzisa ikhadi ngizocela wenze kulo machine sengithi awungichaze lo machine usebenza kanjani nkosazana usethi no lo machine unabhudu uzo order la yonke order kahle kahle usudayisela lo machine lo uzo order la okay excuse then mangiqeda order bese ukhokhalana ke this is a speed point uzofaka ikhadi lakho la ukhokhe yabo oh kahle kahle awusamdinga umuntu ozokusiza wena bhuti udinga lo machine lo oh okay what if ngizokhakha ngocash I know bhuti mawuzokhokha ngocash ke usungaqhubeka uye tilling oh okay but it's recommended ukuthi nisebenzise lo machine lo and then why is this because I ask a lot of questions guys ngifuna uqamba manga why ni recommend lo machine lo because ngifuna ukubona umqondo yasebenza nikusisi ngoba umqondo wami mina the moment usho something usuke usuhambe kakhulu kabi indlela esitrainwa ngayo ngoba masisuka la sakwi training masisuka la bese sibuya sondlaya lama video ukuze nani umqondo isebenze ngendlela efast ngoba nini imqondo yenu ngoba ihamba kancane kanje zonke lezi zizwe niphila nazo kwi Rainbow Nation zenza exactly lento esiyenza la ingakho zihlezi ingcono kunani that's why sivule le channel le and isibiza ukuthi House of Radical Intellectuals and isamaZulu sokhuluma nani isiZulu ngoba ngesikhathi sesiqeda kuhlukana nabo kule Rainbow Nation esiphila kuyona seniyolala bona balali bona banama school of thought ukuthi bazophila kanjani kangcono kunani that is why we are doing what we are doing now and isikhuluma isiZulu ngoba vele abasazi sikhuluma isinomi kanjani ngoba vele ngebe sizwe ukuthi sithini ngoba vele abasazi bazothi language abantu abangathi shu so prove lokho ngekudala ukuthi ingoba singathi shu ngempela ina amakhanda ethu so lo sisuthi recommenda lo machine lo sengiyambuza ke mina wenkosazana uyawazi inifakuleni lo machine uthi yebo bhuti is technology nathi kuthiwa sin encourage ukuthi nisebenzise technology nigaina nike nini enisebenza kulesi sitolo ngalo technology hayi no bhuti nathi management esitshela ukuthi asenze le nto le ngamtshela singathi nonsense lo machine lo wena kahle kahle encourage abantu ukuthi bahambe beyothenga kulosisi noma kulabafowethu bakithi abamnyama abalapha yana ethilini sikhokhe ngocash hayi lento machine lo machine uzonixoshisa emsebenzini ngoba nithi nifuna umsebenzi khohlwane ingane zakuthi ngeke nunuke uzoqedwa lezi zinto lo sekuqaliweke manje sekusetshenziswa le machine le uyabona ke kwi next management meeting ama executive akulezi izitolo zalabantu esibasupportayo sithenga kule machine le azobuza labantu bakithi ukuthi anisitsheleni yini umsebenzi wenu because lo machine usuyenza yonke into manje why sizodinga usalesman because asik uyabona njengamanje thina abantu abamnyama thina abantu and I will say thina abantu abamnyama because vele eSouth Africa izwe labantu abamnyama then bese kuba nalembijana ke siphethe ngoba siphethwe iminority thina yes singayiphatha ipolitiki but abantu abaphethe imali iminority and sizoqhubeka sibephuwa ngoba sinake and imajority yethu seyidom yabona nje kuma next meeting i-executive izodiliza istaff kuza inqwaba yama retrenchment azokwenziwa kulezi izitolo ezithengisa ama fast food ukuthi awusekho umsebenzi wenu nina kahle kahle ninabo salesmen awusekho umsebenzi wenu ngoba umsebenzi uqedwe le machine le so ingakho ngithi mina ngiyanicela bafuthi ngayisebenzisi le machine le machine izoxoshisa odadewethu nabafowethu abasebenza imisebenzi
yonke le technology ekhona asibeni careful ngayo singayijabuleli ukuthi there is technology musu ukujabulela into ongagaini lutho ngayo please yuphuphu lonto leyo jabulela into ogaina something kuyo uyabona ngoba sesenza no online shopping yonke lento le ufuna ukudla oh okay it's fine it makes sense but usemsebenzini ustakile yes ine advantage lento le because uzokuthenga ngeapp umuntu adeliver ukudla kwakho yabo sonke mangabe sesisebenzisa ama-app nani bonke labantu abasebenza lapha bazoxoshwa emsebenzini and nansi into engicasulayo usufika esitolo ngiyabona mhlambe mawusekhaya okay it might make sense ukuthi okay ngisemsebenzini ngibusy ngeke ngikwazi ukuye KFC noma eMcDonald ngcono ngizo-order Uber Eats angithi yabona okay maybe it makes sense I agree it's an advantage but why usufika kulezi itolo phinde usebenzele le machine kushethi kahle kahle wena uxoshisa abafowethu nosisi bethu ngokusupporta le nonsense le please ningayenzi lonto le and I know ukuthi mhlamba abanye benu bazosigxeka bethi no ni wrong musani ukuyibuza ngenonsense technology nigenani ngale technology le mawusufika esitolo musu ukusebenzisa lo machine unless mhlamba uyakwazi ukuthi ungabulawa kanjani lo machine mhlamba ubhongqule lentambo uthola indlela ukuthi damage lo machine kodwa ukugadeka kunama camera kulezi izitolo mhlamba uboshwe uyabo but mina ngithandazela ukuthi ife nje le machine ingasebenzi ngoba le machine iyona exoshisa abantu bakithi emsebenzini abantu ngifuna umsebenzi noma ngathiwa sengishaya ithili uzoshaya ithili lento is self service lento le so ngoba nithi nifuna imisebenzi ngani zakwethu akulula nithole itechnology ekhona izoqeda ngamathuba emisebenzi bafowethu asithole nithini indlela ukuthi le misebenzi emincane ekhona ngoba phela ayikho nekhona futhi eminingi sekufakwa ama foreigner khona ngoba phela ama foreigner nawathi afane nale machine ngoba awakwazi ukuteleka angithi thina sino Labor Relations Act sinama union uyabona nje lo machine noma ungathengisela abantu abawu 10,000 ngosuku ngeke uze ucomplain uthi ngisebenze overtime angithi kuvula 24 hours kulezi izitolo ngeke nje lo machine ucomplain uthi ngisebenze overtime why kuvula over 24 hours vele imachine ayicomplain nina nizoxoshwa emsebenzini imachine ayinayo union kuyafana nama foreigner lawa sethatha imisebenzi lemncanyanyana le ngabe yenziwa yini awana ama union ayafukuziswa nje izigqila afana nale machine le kule Rainbow Nation esiphila kuyona bekukunivusa umqondo mhlambe ngelinye ilanga angathi ngelinye mhlambe ngesinye isikhathi sizonivezela enye into esizonitshela ngayo ukuthi ngoba nithi nifuna umsebenzi nje khohlwane ngeke niunuke unless you wake the fuck up because ayikho futhi enye indlela esoft esokhuluma ngayo engane zakwethu ngoba ijampile angifuni ukudlala ngani ijampile nalelu uquqabanyana ke lingekho lisebenza kangcono yabo leke ngesebenza kangcono yabo mahola imali more than 15,000 sokusebenza kangcono ngane zakwethu ngiyazi umuntu ohola 70,000 kuyaleni izosho ukuthi uyasangana ekhanda lakho but trust me mawuhola imali from 15,000 and above sokuhola kangcono ngeke ngidlale ngawo uyabo singabanaki ke kakhulu ke labo ngoba abanaki yibo labantu aba enjoy itechnology bese bekhohle ukuthi nabo bazozala bebe nezingane lento esixwayisa ngayo kuyimanje izo affect izingane zabo ngoba asuphuwa ngumqondo ukubuka into manje ukuthi lento ngoba yenzeka manje in the next 5 years to come in the next 10 years to come in the next 15 years to come lento esibhizi nayo njengamanje izosi-affecta kanjani mhlambe mase sifile izingane zethu lento izoyi-affecta kanjani asuphiwanga lo mqondo lo nesineke ke sokulalela umuntu mekhuluma into esile yengakho sithi uNkulunkulu engathi ngasikhumbula abafowethu masibe nenhlanhla ukuthola abantu abazokhuluma izinto ezisile njengoba senza omdala weinsuku azanikhumbule akhumbule nezingqondo zenu aziphi isineke zokwazi ukuthi nike nikufunda ukuhlala nilalele nijule makukhona umuntu onitshela into enengqondo mhlambe enye recommendation esoyenza ama videos ethu besicela ukuthi mangabe uwabuka musu ukuhlala phansi bese uyawabuka mhlambe yenza kanje uthi mawubusy mhlambe uyacleana mhlambe uyapheka uyabo bese uyidlala ulalele uyenze samsakazo izokusiza kakhulu ngoba cishe okuningi esikukhulumayo yenza kakhulu ingqondo andinganisiza kakhulu siyacela ke nathi la ingane zakwethu ngoba kuumsebenzi lento esiyenzayo ni subscribe ku channel yethu no like ama videos ethu
nimeme nabanye niwashare lama video nimeme nabanye ukuthi basijoyine ukuze kusizakale isizwe sakithi sibantu abamnyama siye kuba zigqila nanokuba idwedwe zezinye izizwe. Ngiyafisa futhi njengoba siyovota nje nivote kahle ngani zakwethu nisebenzise umqondo singamanipulatewa abantu. Uyabona nje mina la ngihlala khona amanzi nginawo, uyabona akhona amanzi shethi kune center la kuvulwa khona amanzi kwase kuqasha umuntu okuyena kufuna avula amanzi ukuthi mhlawumbe uzovula lo line avule lo line avule lo line. Sine khansela ade sasicomplain ukuthi amanzi sinawo, inkinga ekhona kuya ngalomuntu ozivulela amanzi ukuthi uyathanda ukuthi sibe namanzi. Uyabona nje mina inhlangano yakhe ayihamba iyonya ngeke ngivotele. Ukuthi uyazi ukuthi amanga lento okuthiwa kuzoletha intuthuko, if sifikile intuthuko kini manithi nivula umpompi amanzi awaphumi ningayivoteli lezo igebengu lezo khona izovuka la emaqandeni. Sebenzisana umqondo, musana kuba loyal ngisho isidingo singekho. Nisale nenkosi bafethu nigcinisa abathu uNkulunkulu yabathanda abagcinisa abathu ligcineke nawe kanye nabendlu yakho bonke. Siyabonga.